أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Kantip ele mümin menen buzuk adam birde bolup kalsın, alar birde emes. Al endi iman keltirip jakşı amal kılgandar, alar üçün bölüktүү bейиш бактары бар. Конок катары ал жерде алар болушат. Амалдары себептүү. Ал эми бузукулар, кафырлар, алардын барар жери тозок. Ар дайым ал жерден чыкканды караганда аларды ошол жерге кайтарылат. Жана аларга айтылат: "Силер жалган деген азаптын даамын эми тарткыла." Албетте биз аларга чоң азаптан алдын кичине азаптардын даамын таттырабыз. Мүмкүн алар кайтып калышар жолдорунан. Раббинин аяттарыны эстегенде анан баш тарткандан өткөн залым адам жок. Албетте биз күнөөкөрлөрдөн өч алабыз. Жана албетте биз бердик Мусага китепти. Сен ага жолугуштан эч бешектенбегин. Жана биз аны китепти Мусаны Бани Исраилге хидаят кылып жибердик. Жана ошол Бани Исраил ырпактарынан дагы кээ-бирлерини имам кылып тандап алдык. Алар биздин амрыбыз менен аларга жол көрсөтөт, сабырлуу болгон себептүү жана биздин аяттарга иман келтиргендик себептүү.
Albatta senin Rabbing çeşim çıgarat alarga kıyamet günü. Alar talaşkan nesiler boyunca. Janalar görüşpeybi, biz bularga çeyin kançalagan muğundardı jok kıldık. Alar alar özlörünün üylöründe, oşol jerlerinde basıp yürüşet ele. Mına oşulardın barında köptөгөн belgileri var. Emi ukpaysyňarby. Jana körbey balar biz albatta sularda agızdyk jerige, kuruk jerlerge jana çıgardygandan eginderdi, al eginderden silerdiň janybaryňar özüňөр da jeýsiňer. Emi biraz karabaysyňarby. Jana ala aytışat, bul jeňiş günü, çeşim günü kaçan bolat dep, eger siler çyn bolsoňar. Aytgyn jeňiş günü silerdiň imanyňar hiçbir kafirlar imany hiçbir fayda berbeýt. Alarga möhnet de berilbeyt. Emi alardan baş tartkyn, jana kütkün alarda kütüşöt. Albatta alarda kütüşöt. O Surat-ı Sajdanın ahirgi ayatlary 18-nji ayatdan tartyp ahirgi 30-njy ayatga çeýin ayatlar. Mına şu bilen inşallah Allah subhanahu taala kabul kılsın. Surat-ı Sajdada bitip kalat. Ötkengi sabakta Allah subhanahu taala kafirlardy, musulmandardy sıfatlarını alardan sıfatlarını bayandagan edi. Bugün günde bugün sabakta Allah subhanahu wa taala akıllı adamlarga bir suro berip atat. Akıllı adamlarga suro katar neme kılıp atat? Hayırlı atat. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Akıllılar aytykılaçy özüňөр bir jakşı menen jaman, kara menen ak, musulman menen kafir ardaýym birdeý bolowdy degen surowdu Allah subhanahu wa taala jalp adam zatynda uzatyp atat. Hiç kaçan akıllı menen akılsız, ak menen kara, musulman menen kafir barabar bolbayt. Boluşu mümkün emes. Ahirette takdirle bolbayt, dünýede de birdeý bola albayt. Oşoň üçin Allah subhanahu wa taala öz jogap berip atat. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Alemi kantibeyle mu'min adam, jana fasık adam birdeý bolup kalsın deydi. Hiç kaçan birdeý bolbayt. Musulman menen kafir hiç kaçan birdeý bolbayt dep la yastawun dep Allah subhanahu wa taala jogap berdi. Bu mazmun Kur'an-ı Kerim'de köp jerde gelet. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa taala aytat: "Hal yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun." Andan sıtkara ashabun nar, ashabul cennet. Buların bardygy birdeý bolbayt degen ayatlar, tolta ayatlar bar. Oşoň üçin hiç kaçan musulman menen kafir birdeý emes. Ekinci mesele bu jerdegi fasık degenden murat kafir. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan degen söz fasık bul kafirde aytylar bu jerden. Fısık degen söz musulmanga da koldanat, kafirga da koldanat. Fısıktın adna darajası musulmanga koldanat. Eň tömen eň çoğu jetken çege bul küfür. Kafirga da aytylnat. Biroq bul jerde Kur'an-ı Kerimde fısıktan murat bul kafir. Çünkü Ahl-i Sünnet vel Cemaat'ta biz mümin kafir de bilebez. Usul ayatlardan Mu'tazile menen Havaricilerin de dalilleri var. Alar musulmanlarda adam zatını üçe bölet. Havariciler musulman, fasık, kafir de bolat. Mana şunu alar manzile beynel manzileteyn deydi. Biri musulman, al Hudaýa işengen adam, al beş şekilde deydi. Ekinci musulman emes fasık deydi. Al musulman demes, kafir demes, manzile beynel manzileteyn ortada kalat deydi. Üçüncü adam kafir deydi. İnkar kılgan adam ahirette. Allah'ın inkar kılgan deyip. Allah üçe bölet çünkü adam zatına. Alemi Ahl-i Sünnet vel Cemaat üt bardığı Hanafilerden içinde var. Biz aytabız musulman menen kafir bol bile bölmet. Huvellezî halakakum feminkum mu'min ve minkum kafir. Feminkum kafir ve minkum mu'min. Bas Allah jaratkan ikili cemaat var. Kafir jana musulman bol. Alemi Mu'tazileler usul ayattan aytat jok kafir başka, fasık başka, musulman başka deyit. Allah subhanahu wa taala fısık degen söz koldangan deyit. Biz aytabız bu jerdegi fasıkdan murat neken? Bu kafir murat. Keyingi ayatlarda ve emmellezine fasaqu fema'vahumun nar degen ayatlardan kafir ekenini dalillerini ötat. Alemi kafirlardan bargan jeri dozok degenden kafir ekeni murat alınat. Jana bir cemaatdan adaşkan cemaat Havaric. Alar bolsa musulman deyit, fasıktı dinden çıkan dep aytat. Fasıktı kafir bolat deyit, dinden çıkan dep aytat. Biz aytabız jok, fasık adam günökör bolat. Öteşön günökör, biroq dinden çıkbayt. Misalı bir adam namaz okubasa, şariat menen yaşabasa günökör, çoğun günökör. Farzlar taşlagan çünkü çoğun günökör. Biroq dinden çıkıp kalbayt. Biz fasık musulman, günökör musulman deymiz, dinden çıkmayt. Al imanı var. Jazasını algandan keyin bir gün bolbosa bir gün Allah'ın kalosy menen al, dozoktan çıgat degen me işenimdebiz.
Ал эми Хавариж деген жамаат бар. Алар айтат, жок, алар кафир болду, динден чыгып кетти дейт. Түшүнүңөрбү? Мына ушул аяттан алар дагы истилал кылат, бирок уламалар айтат, жумхур улама муфассириндер фасихтен мурат эмне деген? Муъмин фасих эмес, бул жерде кафир фасих. Kafir fasık deydi o da. Allah Teala afaman kana mu'minen kemen kana fasikan dedi. Demek eş kaçan fasık menen, kafir menen musulman bir deyilmez. La yastavun. Birisi жақсы adam, Kudayı tanıgan adam, Kudayın hükmünden yaşayıp Allah Teala mağa başkaça mamule kılat. Anı sıylaydı. Keyin ayatlarda ağa sıy katары beyiş berem de orada. İkincisi Kudayga başı yegen çok. Al toң boyun Allah Subhanahu Teala'nı dozuk menen jazalayım degen. Eş kaçan ökü bir deyip ola albayt. Afaman kana mu'minen kemen kana fasikan la yastavun. Kanti beyle mu'min menen kafir bir deyip olup kalsın. Eş kaçan bir deyip emes. Deyip durup keyingi ayette Allah Subhanahu Teala mu'minlarına aytıp atat. Ve emmellezine amanu ve amilus salihat felehum cennetul ma'wa. Emnege bir deyip emes. Sebebi Allah'a iman keltirip жақсы amal kılgandarga felehum cennetul ma'wa. Alar üçün tübölükö tura turgan beyiş beriledi. Nuzulan bima kanu ya'malun. Al jerde alar konok katары turuşat. Bima kanu ya'malun amaldары sebepti. Amaldары sebepti. Konok katары kalat degen ayat boldu. Demek iman keltirgenler, жақсы amal kılgandar Allah Teala bir de emes. Falahum cennetul ma'wa. Cennet degen baktar aytılат. Ötü çıraylı baktar aytat. Ma'wa degen söz bu jerde tübölükö kala turgan bak degen söz. Cennetul ma'wa tübölükö kaluvçu baktar degen söz. Түшүнүңөрбү? Бул жерде Алла Таала ишара кылып атат. Кээ бир учурларда чоң бактарга барасыңар, паркка барасың, айланасың, бирок 1 саат, 2 сааттан кийин кайтып чыгып келе бересиң. Окумуш кооз экен, жакшы экен, мага жакты, жыргадым дейсиң, бирок 10 саат, 5 саат, 3 саат андан кийин чыгып кетип каласың. Аллах Субханаху Таала айтат, бул бактар жөнөкөй бактар эмес, Jannatul Ma'wa. Ал жерде түбөлүккө каласыңар дейт. Ал жерден силерди эч ким айдап чыкпайт, кууп чыкпайт, убактым өтүп калды дебейт. Бир кирдиңби? Tübölükte kalasın diye. Oşun cennetul ma'wa al ma'wa tübölükte kaluşu baktar deydi. Kanday baktar? Nuzulan bima kanu ya'malun. Amalыңар себепти берип атат. Nuzulan al jerde seler konok katары bolosуңар deydi. Nuzulan деген söz, konok деген söz. Konok katары bolosуңар degende Allah Taala işara kıldı. Kede adam жашоосунда үйүндө, жашабаса дагы үйүндө ар türlü işler менен алек болот. Үйдөгү işler бүтпөйт. Bir gün su жоқ болып қалады, bir жерің бұзылып қалады, шыпырышың керек, тазалашың керек, ремонт қылышың керек, ушинтип эле жүрө бересиң. Адам ошол үй тирикчилиги деп жүрүп, карып кетет, өлүп кетет. Аны иши токтобойт. Аллах Субхана Таала айтып атат, булар бейишке киргенде кирет, алардын үйлөрү болот, бирок конок катары дейт. Конокко бир жерге барсаң, ал жерде сен иштебейсиң. Бүт баарын даярдап келе сага. Кызматчылар, башкалар болот, сен жеп ичип кетесиң, болду. Жейсиң, ичесиң, сыйыны көрөсүң, кетесиң. Ушул конок. Саңа жаннат бейиш берилет, ал жерде сенин конок катарысың, ал жерде иш кылбайсың дейт. Саңа башкалар иш кылат. Кимдер иш кылат? Фериштелер сенин кызматында болот, гилмалун, балдар кызматында болот, көптөгөн башка махлук сенин кызматында болот. Сен не кадимкидей бирөөдүн үйүнө барганда конокто жүргөндөй жүрөсүң дейт. Ошону нузулан бима кану я'малун деп атат. Бейиш да кандай бейиш? Түбөлүккө калат. Андан эч ким кууп чыкпайт. Жана некен ал жерде конок катары жүрөсүңөр, конокто жүргөндөй жүрөсүңөр, эч бир иш менен алек болбойсуңар деп Аллах Таала. Демек дүйнөдө сен үйүң касыр, канчалык касыр болсо деле, баары бир жерин чукулап иш кыласың, бирок конокко барсаң жыргайсың. Ошон үчүн айтылат, бирөөдүн үйү бейиштей болот дейт. Бирөөдүн үйүнө барсаң бейиштей элейсиң, бейиштей эле болот. Себеби эмне кыласың? Тамагыңды жейсиң, сени карайт, жаткызат, тургузат, сени кызматыңды кылат. 2-3 күн конок болосуң, кийин кетесиң. Ал эми бейиште түбөлүккө коноксуң сен. Түбөлүккө ар дайым сенин кызматчыларың астыңда үстүңдө кызматта жүрөт дейт. Мына ушун Алла Таалам Jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun дейт. Аларга түбөлүктүү бейиш бактарын берилет. Ал жерде алар конок катары калышат. Bima kanu ya'malun амал кылгандар себептүү дейт. Мына ушул амал, жакшы амалдар бейишке барганга себепкер болот. Бейишти берүүчү иллат Алла Тааланын өзүнүн рахматы. Бирок Алла Таалам ошол иллатар бейишки себептери менен бейишке алып келип, ал жерде бизди коноктойт дейт. Демек, Алланын коногу болгон адам менен бузуку адам бирдей эмес да. Бирдей эмес. Кийинки аятта айтып атат: "Ва аммаллазина фасaqu фама'вахумун нар." Көрдүңөрбү? Ал эми фасыктар, бузукулар, кафирлар фама'вахумун нар, алардын дагы түбөлүккө кала турган жери ан-нар, дозок. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha.
ар дайым андан чыкканга аракет кылып, ушул дозоктон чыгып кутулайын десе, уиду фиха, кайра эле кайтарып салынат дейт. Эми ал жерден эч ким качып кутула албайт. Качып кете турган эшиги да жок, чыга турган тешиги да жок, эчтекеси жок. Ушундай жер куллама араду ай яхруджу минха уиду фиха. Ар дайым ал жерге чыгып кетейин деген ниет кылып, аракет кылса эле, Алла Таалам кайра эле жаман азаптарга, азаптын үстүгө азапка алар кайтара берет. Уиду фиха وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Анын үстүнө аларга айтылат экен. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار. Эми мына силер жалган деген, жок деген, дозок жок деген азапты эми тарткыла, дамыны көргүлө деген аларга хитап болот. Демек алар дозок жок деди, ахирет жок деди, өлгөндөн кийин тирилбейбиз деди. Алла Таала айтат: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Ал күн келет. Ал күн келет, ошол жалган деген, дозок жалган деген нени азаптын дамынын таткыла деп Алла Тааланын тарафынан фериштелер уларга кайрылат экен. Андан кийинки аятта Алла Таалам азапты баяндап атат: "Вала нузиқаннахум минал азабил адна дунал азабил акбар лааллахум яржиун." Албетте биз аларга дамыны сездиребиз дейт. Кичинекей азаптардын дамыны чоң азаптан алдын. Эмне үчүн? Лааллахум яржиун, мүмкүн келер дейт. Мына ушул аяттан билинет, дүйнөдө кафырга дагы кыйынчылык болот, мусулманга да кыйынчылык болот. Бирок кафырга келген кыйынчылык, мусибат жеңилирээк болот мусулманга караганда. Мусулманга көбүрөөк келет. Түшүнүңөрбү? Мусулманга да кыйынчылык келет, кафырга да келет. Мусулман деле ооруйт, кафир деле ооруйт, кедей болуп кыйналат, оорудан кыйналат, жашоодон кыйналат, башка мусибаттар келе берет. Бирок кафырларга азыраак келет, мусулмандарга көбүрөөк келет. Анын себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: "Ад-дунья сижнул муъмин ва жаннатул кафир." Дүйнө, жашап аткан дүйнөбүз кафир үчүн бейиш дейт. Мусулман үчүн түрмө сыяктуу дейт. Мусулман үчүн түрмө сыяктуу. Мусулман бир адам түрмөдө болсо, түрмөдө сен каалооңду кыла албайсың да, чектелгенсиң. Ошонун гана айланасында жүрөсүң, башка эчтеке кыла албайсың. Мусулман да ушул дүйнөдө ушундай. Алланын чегиндебиз биз, худудундабыз. Ошондон чыга албайбыз. Ал эми кафир үчүн бейиш дегенде, кафир каалагандай жашайт. Каалагандай жашайт. Билгенин кылат, халал харам деген нерсе жок, ахиреттен өлгөндөн кийин тирилүү деген жок. Ошон үчүн ал үчүн бейиш деп койгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бирок аларга болгон бейиши деле эмне болот? Аларга деле оору келет. Анын деле башы ооруйт, ичи ооруйт, кыйынчылык болот, жоготуу болот, мусибаттар келет аларга деле. Мусулманга караганда азыраак келет. Ал эми мусулманга көбүрөөк келет. Анын себеби мусулман Аллах субханаху ва таала ушул олор аркылуу эмне кылат? Даражасын көтөрөт. Даражасын бийик кылат, күнөөлөрдү кечирилет. Негизги дүйнөдө келген ахвалдын бүт бардыгы мусулманга бул эмне болот? Даражасын бийик кылыш үчүн, күнөөсүн кечириш үчүн жана танбих болот. Эскертүү болот. Кафирга да эскертүү болот. Ой, Кудай бар, мындай дебе, эртең өлгөндөн кийин тирилесиң деген эскертүү болот. Бирок алар түшүнө албайт. Мына ушул аятта Алла Таала айтып атат: "Вала нузиқаннахум минал азабил адна дунал азабил акбар." Албетте биз чоң азаптан алдын ага чейин кичинекей азаптардын дамын сездиребиз дейт. Кичине азаптан мурат бул дүйнөнүн мусибаттары. Бул дүйнөнүн мусибаттары баарына келет. Демек кафир эле жыргап калган жери жок. Дүйнөгө келдиңби, кафир, мусулман бардыгына ушул машакат болот. Дүйнөгө келгенден кийин машакат баарына болот. Мусулман үчүн неамат, машакаттын бардыгы, кафир үчүн бул дүйнөдө азап, кала берсе ахиретте азап. Ал андан да жаман азап. Алла сактасын. Себеби кутулбай турган азап, чексиз азап, аягы жок азап. Алла баары сактасын. Мына ошону айтып атат: "Вала нузиқаннахум минал азабил адна дунал азабил акбар." Чоң дозок отунан алдын аларды дүйнөдөгү азаптар менен биз эмне кылабыз? Дүйнөдөгү азаптардын дамын сездиребиз. Лааллахум яржиун. Мүмкүн алар Кудайды танып, ошол жолдордон кайтып калар деген аят. Демек, буларга да келген нерсе эскертүү экен. Кудай бар, өлгөндөн кийин тирилесиң, бул жолуңдан кайт, күфүрүндөн кайт, ширктен кайт, Кудай деген маселе аларга дагы эскертүү берилет. Андан кийинки аятта Алла Таала айтып атат: "Аваман азламу мимман зукра би аяти раббихи сумма а'рада анха инна минал мужримина мунтaqиmun." Раббисинин аяттарыны эскертип тилават кылганда, андан баш тарткандан өткөн залым жок дейт. Бул аятта Алла Таала айтып атат: "Эң чоң залым ким десе, Кудай тааныбаган адам" дейт. Кудай тааныбаган адам, Кудайдын эскертүүлөрүн эстебеген адам эң чоң залым дейт. Себеби зулм деген сөз ваз'у шей фи гайри махаллихи. Ваз'у шей фи гайри махаллихи мына ушул зулм. Мына баш кийимди алып путуңа кийип алсаң зулм болот.
But kiyimdi bunu başa giyiş gerek. But kiyimini alıp başa giysen zulüm bolat. Bravo. Erkek ayalday bolam dese, ayal erkekday bolam dese zulüm bolat. Allah Taala erkek jaratkan, ayaldı jaratkan. Oşonda ele Hudaydı körüp turup tanыбастан, aysa dagın kabul albasan, andan ötkön ahmak, andan ötkön zalim jok deyt Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala. "Ve men azlamu mimmen zukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha." Allah'ın ayatları kelgenden keyin, esketkenden keyin dagın eske kelbegen, ukbagan adamdan ötkön ahmak, bundan ötkön zalim jok. İnna minel mujrimina muntaqimun deyt Allah Taala. Elbette bir gün kelet biz mujrimlerden, günököllerden öç alabız deyt. Demek öç alуу günü var. Ahiretke kelgende öç alуу bolat. Öç alуу bul musulmandan da bolat, kafirdan da bolat. Allah baro saktasın. Musulmandardı tazalao üçün bolat. Tazalap Allah Taala ne kılat? Juup beşiğe kirgizet. Kafirlarga azap retinde bolat. Azap katары bolat. Birok mujrim adam kaçıp kutula albaydı. Al kafir mujrim bolsun, musulman mujrim bolsun, kanday avalda bolsun, Allah'ın aslında barat. Sebebi inna minel mujrimina muntaqimun. Bul dünyada kutulup ketişimiz mümkün. Bir jürüm kıldın, günah iş kıldın, körbey kaldı eşken, bilbey kaldı, para berip, tanış biliş kıldı, başka kutulup ketişin mümkün. Birok kıyamat günü kelgende anday kıla albaysın. Anday kıla albaysın. Para bere albaysın, tanış biliş jok, eşteke jok, jaşıra albaysın, büt bardığı görünüp turat. Oşol günü senin özüңнүн ağzalaryň özü günü bölük kötet. Oşoň üçin Kur'anda aytyp atat: "İnna minel mujrimina muntaqimun." Elbette biz mujrimlerden, günököllerden öç alabız. Alар kaçıp kutula albayt deyt. Allah saktasın öç alatkan gün hakikat bar. Bar öz Allah Taala jengil kılsın. Andan keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e esketip atat: "Ve laqad atayna Musa'l kitab." فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. Elbette biz Musa'ga dağı kitap bergenmiz, Musa aleyhisselam'a deyit. Anı menen joluguşu boyunca sen çektenbegin. Jana Musa'nı biz Bani İsrail'e hidayet kılıp bergenmiz deyit. Bani İsrail urpağına hidayet kılıp bergenmiz deyit. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Allah Subhanahu wa Taala Musa aleyhisselam'da ayabay köp Kur'an'da zikir kılat. Peygamberimize karaganda Musa aleyhisselam'dan okuyası köp kelet. Köp kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bolgonu Muhammed dep 4 jerde aytılgan Kur'an-ı Kerim'de. Allah. Kalgan 30'dan köp jerde Musa aleyhisselam atı kelet, ayatlar kelet. Anın negizgi sebebi Allah Subhanahu wa Taala ahli kitaplar bular. Yahudiler dagın, Evreyler dagın, Hristiyanlar dagın büt bardığı Musa aleyhisselam peygamber ekenligi işengen. Alar peygamber da bilgen. Oşolordu dagı dinge jakındasın, kirsin dep Allah Subhanahu wa Taala kayra bular eskertken. Kayra eskertken. Al endi Musa aleyhisselamdan keyin İsa aleyhisselam da kelgen. Bирок İsa aleyhisselamды айтпаган себеби İsa aleyhisselamda ihtilaf bolgan. Yahudiler İsa aleyhisselamды peygamber dep tan albayt. Hristiyanlar tan alat. Bирок Musa aleyhisselamды Hristiyanlar dagın, Evreyler dagın ne deyt? Peygamber dep tan alat. Oşoň üçin ihtilaf kılbagan peygamberdi Allah Taala köp eskertet. Düşünýärbi? Oşoň üçin Kur'an-ı Kerimde köp eskertilet. Al ne deyat? "Ve laqad atayna Musa'l kitab." Sağa çeyin Musa aleyhisselamga dagın kitap bergenmiz deyt. Musa aleyhisselamga Tavrat degen kitap bergen. İnna anzalna at-Tawrat fiha huda ve nur yahkumu bihan nabiyyun allazina aslamu. Bu Tavrat en çoğun kitap bolgan oşol döwürde. İsa aleyhisselam dagın Tavrat menen hüküm kılgan. Encil menen bolgan, Encilde hüküm baz bolgan, Tavrattan algan hükümlerdi. Oşoň üçin Encil takmila bolat, nege? Tavratın takmilasi bolup esetilmet. Düşünüktübü? İsa aleyhisselam dagın Tavrat menen hüküm kılgan. Bирок Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelgenden keyin bul dinler bardı mansuh bolgan. Inna dina indallahil islam. İslam dini geldi, başka din yok hem. Tavrat, İncil, Zabur, bular hak, Allah'ın taraftan düşkön hak kitaplar. Bирок bugün günde ala burmalangan. Bирок Peygamberimizin dini kelgenden keyin bular hem okulganga bolbaydı. Jaraksız bolup kaldı. Oşoň üçin Peygamberimiz zorunda Hazrat Umar radıyallahu anh bir gün Tavrat'ın bir besini taap kelip Peygamberimiz aldı okuydu. Okuganda Peygamberimiz mübarek yüzü özgörüp ketet. Kızdarıp özgörüp ketet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kılat? Aytat Musa Hazrat Umar radıyallahu anh dayakap kelet kaylattağın aytat. Razida billahi rabban ve bil islami dinen ve bi Muhammed rasulan nebiyye. İslam'a razı olduk, Allah'a razı olsun, siz bizim peygamberimiz dep Peygamberimiz gelip jalınat. Peygamberimiz aytat: "Law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Eger Musa aleyhisselam dagın tirik bolsa, al peygamber bolboyt, mağa ergeşet, men aytkanymdy kılat degen. Oşoň üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelgenden keyin eme hiçbir peygamberlik yok.
Peygamberimiz kelgenden keyin başka kitap yok emme. Ahırgı kitap Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, ahırgı din İslam dini, ahırgı peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mana şunu aytып atат Allah Taala peygamberimiz eskertip: "Ve laqad atayna Musa'l kitab." Biz Musa'ga kitapti bergenmiz deydi. Kitapte murat Tavrat, "Fela tekun fi miryatin min liqa'ihi." Aga joluğudan sen hiçbir şeklenbegin dedi. Min liqa'ihi degi hiden zamirden 3 marjası var ballar. Birinci marjası sen Musa'ga joluğudan şeklenbegin degen söz boluşu mümkün. Hi zamir Musa aleyhisselam'a barat. Emin Musa'ga joluğasın dedi. Hakikatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselam'dan joluqqan. Mirajda Musa aleyhisselam'dan joluqqan. Bilesiңер, Mirajga çıkkanda joluqqan. Oşol jerde Allah Taala namaz bergenden keyin ne kılgan? Eylül namaz bolgon. Anan Musa aleyhisselam aytkan, "Jok, bul ümmötüň atkarbayt bunu. Men Bani İsrail'di ne kılıp gördüm? Sınap görgönmün." Alar kılgan jok, kılbayt dep kemitip 5 rekat 5 mal kalgan. Mana oşol uçurda Musa aleyhisselam bilen joluqqan. Allah Taala oşona Kur'anda aytып atat: "Fela tekun fi miryatin min liqa'ih." Musa aleyhisselam'a joluqqandan şeklenbegin, ala menen joluqasın dedi. Joluqtu. Andan sırtkarda ahirette dagın joluqat. Hi zamir kimge vardı? Musa aleyhisselam'a. Ekinçisi hi zamir bul Musa aleyhisselam kitapki Tavrat'a barat. "Fela tekun fi miryatin min liqa'ihi." Musa aleyhisselam'a berilgen kitapte şeklenbegin degen söz. Musa aleyhisselam'da berilgen kitapte şek yok. Allah'ın taraftan geldi. Musa'ga kelgen deyle, sana da oşonda kitap geldi. Sen buga şeklenbegin degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ne oldu? Allah Taala hüküm kılıp atat. Düşündüңөрбү? Ekinçisi ne oldu? Musa aleyhisselam'a kelgen kitapta şeklenbegin, Musa'ga kelgen kitap Allah'ın tarafından kelgen. Oşo siyahtуу sana da kitap Allah'ın tarafından geldi degen söz. Üçüncüsü min liqaihi, bul bayağı kitap Kur'an'a varat. "Fela tekun fi miryatin min liqaihi." Kur'an-ı Kerim, sana kelgen Kur'an-ı Kerim'din Allah'ın taraftan ekendigini eşeklenbegin. Bul Allah'ın taraftan kelgen kitap, bul kitap çınığı kitap dep atat. Allah'ın taraftan kelgen kitap dep Allah Taala aytып atat. Demek Musa aleyhisselam'a kelgende Tavrat, Peygamber'e dagan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an verilgen, anda hiçbir şek yok. "Ve cealnahu huden li bani İsrail." Peygamber'de Musa aleyhisselam'dı, jana Tavrat'tı biz Bani İsrail gruplarına hidayet kılıp jibirgenmiz deydi. Andan keyingi ayette Allah subhanahu wa taala Bani İsrail'den jahşy adamlar tandap alganbız, alardy imam kılganbız dep atat. "Ve cealna minhum a'immah." Oşo Bani İsrail urpaklarından bir adamları biz imam kıldık deydi. İmam degen jol başçı. Ellerdi başkaratılgan jol başçı kılıp tandap aldık. Kaçan? "Yahduna bi amrina." Alar bizim hükümler menen ellerge tuğra bagıt körsötöt, tuğra jol körsötöt. "Lemma sabaru." Kaçan imam boldu bular? "Lemma sabaru ve kanu bi ayatina yuqinun." Eki sıfatını aytdı. Sabırlı bolgon sebepti, jana bizin ayatlarımızga iman keltirdi, yakin kıldı deydi. Eki sebepti Allah Taala bular tandap aldım deydi. Bani İsrail kavmi bir öte bir öjör, ahmak el bolgon, özünükünü berbegen el bolgon, biroq arasında jahşylar da bolgon. Jahşylarını Allah subhanahu wa taala aytып, biz alardy imam kılıp aldık deydi. Alar imam kılıp alıp peygamber boluşu da mümkün. Joğsan peygamberдің halifası boluşu mümkün. Je çoң alım bolup elge hidayet bergen boluşu mümkün. Büt bardygy boluşu mümkün. Bari bolgon. Çünkü oşon üçin eň köp peygamberler bul kimden kelgen? Bani İsrail'den kelgen. Bani İsrail'in özünden 4 milyon aşık peygamber kelgen. Eň ahırkı peygamber İsa aleyhisselam bolup eseptilet. Allah subhanahu wa taala aytып atat, biz Bani İsrail kavminden alardın içindeki iki sıfatlı bar adamlardı imam kılıp tandap aldık deydi. Birinci sabır, ikincisi yakin. Sabır, yakin. Demek ayattan işaret kıldı. Sen çoğun adam bolam desen, eldin başçısı bolam, eldi başkaram desen, imam bolam, mujtahid bolam, mufassir bolam, muhaddis bolam, fakih bolam, çoğun alim bolam, mufti bolam desen, anda iki ilim, iki nerse öte zarıldı. Birinci sabırlı boluş gerek. Sabırlı boluş gerek. Sabır, büt barını sabır kılış gerek. Sabır alal ma'siye, günöden sabır kılış gerek, özünü teyiş gerek. Adamlardan kelgen nesleге özünü teyiş gerek. Okuvatkan uçurda sabırda boluş gerek. Sabır menen ahırı biz usul makama jetebиz dep atat. Allah usul makama jetdi sabır arkulu. Lemma sabaru. Gördüңөрбү sabırдуулuk. Ekincisi ve kanu bi ayatina yuqinun dep atat. Ekincisi ne dep atat? Allah bizdin ayatlarga iman keltiredi, yakin kılat, işenedi degen söz. Ekinci işenimde boluş gerek. İşenimde toluk boluş gerek. İşenimde puxta bolsa, sabırın da beken bolsa, Allah subhanahu wa taala oşonday adamlardı imam kılganbız deydi.
Bugün dagın Allah Taalam senin ilimin beken bolsa, işenimin beken bolsa, sabırın beken bolsa, bugün de Allah Taalam oşul adamды imam kılat. Peygamberlerden ormasarı kılat. Peygamberlerin dinini kabul kılat. Bu Allah Taala'nın erecesi. Düşünüyor demek وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً Allah'ın içinden kafirleri biz imam kılıp tanıp aldık. يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا Bizim hükümlerimiz Allah ellerine hidayet beret. لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Allah sabırdı bolğon sebepti, jana yakindary beken bolğon sebepti deydi. Eki nerse adamdı jol başçı kılganga, imam bolğonga, eldin aldına çoğ alım bolğonga sebepkер bolat eken. Birinci sabır, ikincisi yakin. Mına uşunu ulamalar aytat, bis sabri vel yakin tunalu kemalu fid din. Bis sabri vel yakin tunalu kemalu fid din. Sabır menen jana yakin menen dindegi çoğ makam yetişesin deydi. Dindegi çoğ makam, imam makamıga sabır jana nemenen yetesin deydi? Yakin menen yetesin deydi. Sabır, yakin degen ulamalar başka söz bilen aytkanda ilim jana amal deydi. İlimdin tu çokusu yakin. Özün okugan, özüňe iliminge özüň işenbeseň, anda ilim emes. Özüň okuysun, şekdenesin. İşenbeysin, anda ilim emes. İlimdin tu çokusu neken? Yakin. Amaldın tu çokusu sabır. Amaldın tu çokusu neken? Sabır. Demek iki nerse adamdı büyük darajalı kılat. Birincisi ilim. İlimdin tu çokusu neken? Yakin. Okugan ilimine özüň işenişin gerek. Özüň aytyp atasyn, özüň işenişin gerek oşoňa. İkincisi sabır. Amaldın tu çokusu neken? Sabır. Demek mına uşul iki makam dagı sıfatlı adamlarga Allah Subhanahu Taala özgöçe makam beret. Allah Taala ошондой adamlar tandap imam kılgan Bani İsrail'den bizin ümmetten dagın uşunday sıfatlı adamlar olsa bizin ümmetten dagı uşunday adamlardı Allah Taala imam kılat. Elin aslındağı çoğ imam bolat. Oşol Abu Hanifa, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmad rahimahumullah kalgan mütbar imamlar oşol iki neseben jetken. Sabır vel yakin. Sabır vel yakin. Sabırda bolgon jana işeniş toluk bolgon. Aytkan nesesine toluk işengen. Oşon üçin şekdenbey sabırda olup kılıplık menen işenim menen okuş gerek. Allah Subhanahu Taala söz uluk makamdardı. Büyük makamlarga yetkizet. Mına oşun Allah Taala aytyp atat: "Ve cealna minhum a'imma yahduna bi amrina lamma sabaru." Sabırda bolgon üçin alardı biz ne kıldık deyt? İmam kılıp tandap aldık. Ve kanu bi ayatina yuqinun. Janalar bizin ayatlarga iman keltirişetler. Şekdenişpeytler, yakin menen karaşatlar deyt. Demek sabır menen yakin adam balasyny çoğ makamga yetkizgenge sebepkер bolat. Oşon üçin tarıhty karasak, tarıhta bütün awliyalar, ulamalar, maşayihler, mujtahidler oşo iki sıfat menen jetken oşo makamga. Oşo awliyalyk makamga oşo iki sıfat menen jetken. Ar daim iki sıfat zarıl, ilim ma'lamal gerek. Çoğ adam boluşun üçin ilimiň da büyük boluş gerek, köp boluş gerek, puxta boluş gerek, amalyň da beken boluş gerek. Ökönün birös çok bolsa sen kemçilikli adamsın. Sen toluk adam emessin. Toluk musulman, toluk awliya, toluk alim boluş üçin ökö zarıl. Ilimiň da beken bolsun, amalyň da beken bolsun. Birös kemsele, ikincisi ta bolbasa, anda kemçilikli adamsın sen. Alemi mujtahidler, awliyalar, muftiler, alimdar, bütbarın tarixi alar iki amaldy, iki sıfatda beken bolgan. Jakynda ötken şayıhtaryň birösü Mevlana Raşid Ahmad Gangawi rahmetullahi aleyh öte çoğ fakih adam ötken, fakihul asr, Abu Hanifa Sani denen lakabı bar insan. Oşol kişi şayıhına kat yazat. Şayıh kat yazat eken. Şayıhı kat yazatıptır. Yönetet eken. Köpten beri ahvalыңды aytpay koydun, jogolup kettin, jaxşı jürösümi degen kat kelet eken. Şayıhı İmdadullah Muhacir Makki rahmetullahi aleyh. Şayıh aytat eken mende hiç ahval jok. Bolgonu ende iki sıfat payda boldu degen eken. Birincisi madih zam maqto jana jamandoo maga birde bolup kaldı degen eken. Elleri meni maqtayby, jemeni jamandayby ayırması jok degen eken. Birinci ahvalını aytkan eken. Elleri maqtayby, jamanday ayırması jok degen eken. Keyde adam balası maqtaganda köp kuturat. Oşo maqtoody kötere albayt. Jamandaganda keyip çöküp ketet. Ne bolat özünü özü öldürgenge barganga toora kelip kalat. El meni jamandady gıybat kıldy dep. Şeyh aytat Allah Taala şunday makam berdi maňa deyt. Maňa madih we zam maqtagan adamlar, jamandagan adamlar birde bolup kaldy deyt. Birö maqtasa men süýünüp ketbeymin, kuwanyp ketbeymin, kuturup ketbeymin. Birö jamandasa kıjalat bolbaymyn. Maňa birde eldin maqtawsy, alkışı, eldin razıçylygy, eldin jamandagany meni eşteke kılbayt deyt. Birinji ahwalyny aytat.
Ekинчisi айтат, экинчи нерсеси şariattın hükümlerinde hiçbir hükümünde mende hiçbir şek kalgan yok deydi. Şariattın hükümlerinin büt bardığını şarhı sadır, jürek menen kabul alıp kılamın deydi. Hiçbir mende şek şübha yok deydi. Anan şeyh aytat, bu makam 50 yıl, 70 yılda jete turgan makam, Allah Taalam sana kısa münötü beriptir dep, Allah Taalam ne kılaş, sana kısa münötü beriptir dep, katты alıp başına koyuyor eken. Bu makamga adamlar 50-60 yılda jetpeysenga Allah Taalam kısa münötü beriptir dep. Ulamalar aytat, bu jerde şeyh ne dedi? Iki neseni aytты. Oşo birincisi zam, bayağı maktoo, alkış, başkası bede öp kaldı degen bu sabır makamı. Sabır makamına geçiş gerek de. Sabır makamına jetti. Adamlardan tasirlenmeydi. Tasirlenmeydi. O da üçün kılgan adam eşine tasirlenmeydi. Maktasa köp ketpeydi. Jamandasa çöp ketpeydi. Düşünüyorsunuz mu? İkincisi makam ne? İlimdeki makam bolçu. Şariattın bir dağı hükümüde mende şek şübha yok deydi. Büt bardığı hak deydi. Büt bardığı insanın fitratına to'g'ri keladi deydi. Ko'pchilik adamlar şariatni mana o'sha manga o'g'ri keladi, manga jaqbaydi, qilgim kelmaydi, shunday ekan deb cheklangan odamlar bo'ladi. Biroq menga ne bo'ldi deydi, Alloh taolam shunday maqom berdi. Shariatning bir dag'in hukmida shek yo'q deydi. Sharhi sadr deydi shuni. Robbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli degan so'z shu. Alloh taolam ochib qo'ygan ekan, bu ilm maqomi. İlimden şunda makama gelet, Allah subhanahu wa ta'ala ar bir neşeni koşetkönde sen okuwele koybolsan yakin kılatgan bolup kalasın. Yakin 100% yakin kılasın, seni hiç kim buralmaydı. Hiç kim seni buzalmaydı. Şariat şunda hakikat nerse. Biroq bu makamga sabır menen çoğu jetesin. Sabır menen ilimdin tu çoğusuna jetkeninde şariattın büt bardığım ne bolat? İnsanga şarh sadır bolat. Jürögün menen kılatgan bolosun çektenbeysin. Şunday boluş kerek deysin. Andan sıtqarı üçüncü nerse Allah subhanahu wa ta'ala şariatты tabiatga aylantirip koyat. Şariatты tabiatga aylantirat degen söz, senin tabiatın, senin fitratın kavluğun şariat bolup kalat. Başında kıyın bolat. Barıp nan jegin keldi kursagыңa çıkanda, su içkin kelet. Oşonda ele şariattın hükümü senin tabiatına aylanıp kalat. Özüň ele barıp namazın şurada namaz okun kelip kalat. Kur'an okun gelip kalat, dua kılgın gelet, davat kılgın gelet, zikir kılgın gelet. Bu jakşı işler tabiatına aylana başlaydı. Bu Allah subhanahu wa ta'ala bu makamlarda sabır menen berет. Çünkü sabır menen gana berет, bir günde iki günde bolboyt, jıldap, aylap, jıldap oturup, anan Allah subhanahu wa ta'ala şunday makamları berет, al özünün dostlarına berет. Özgöçe iki sıfat sabır jana ilimdegi puxtalık. Demek şariatta ilimde puxta bolup da talap kılıngan. Puxta ilim boluş gerek, bekem ilimdi. Jana amalga da bekem boluş gerek. Özgöçe sabırdı boluş gerek. Sabır menen biz köpdögön makamga jetebiz. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisab. Mana uşul ayatda aytып Allah subhanahu wa ta'ala ve ja'alna minhum a'imma yahduna bi amrina lamma sabaru ve kanu bi ayatina yuqinun. Allah sabırlı bolgon sebepti, Allah imam kılıp tandap aldık. Jana alar bizin ayatlarыбызга толук 100% işeniş etele, yakin kılışat ele deydi. İnne rabbeke huve yafsilu beynehum yevmel kıyama fîmâ kânu yahtelifun. Ema Allah Teala aytып atat, albatta Rabbing kıyamet günü aların arasında hüküm çıgarat. Kesim çıgarat fîmâ kânu fîhi yahtelifun. Alar ihtilaf kılgan, talaşkan nesler boyunca. Dünyada eldin bar talaşa berет. Musulmanlar da talaşat, kafirlar da talaşat. Kafirlar dozok yok deydi, ahiret yok deydi. Yevreyler biz turabız deydi, Hristiyanlar biz turabız deydi, Musulman biz turabız deydi. Büt barlığı men hak, sen batılsın deyi berет. Uşul ihtilafların büt bardığına çekti koyulatgan gün kıyamet günü bolat. Allah Taala men özüm faysala kılamın. Kim ak, kim kara, kim musulman, kim kafir, kim geyşi beyşe kiret, kim dozokka kiret, büt bardığını çeşimini men çıgaram deydi. Bu çeşim Allah'ın kolunda bir da insana bergen emes. Feriştege de bergen emes, peygamberge de bergen emes. Bu Allah'ın özünün kavlusu, Allah Teala'nın özünün çeşimi. İnne rabbeke huve yafsilu beynehum yevmel kıyame fîmâ kânu fîhi yahtelifun. Elbette Rabbin Allah'ın arasında çeşim kılat, faysala kılat, kıyamet günü fîmâ kânu fîhi yahtelifun. Allah ihtilaf kılgan, talaşkan meseleler boyunca deydi. Avelem yahdi lehum kem ahlakna min qablihim minel kurun. Allah Taala daha bir misal berip atat. Alar bilişpeybi deydi. Bularga çeyin kançalagan urpaktardı biz talkalap çok kıldık deydi. Yemşuna fi mesakinihim. Alar oşol özlerinin yerlerinde, şaharlarında, aylarında basıp yürüşetele deydi.
Жүргөн жерлерден Алла Таала алар барлыгын талкалап жок кылдык. Инна фи залика ла аят афала ясмаун. Мына ушулардын баарында белгилери бар. Афала ясмаун. Укпайсыңарбы дейт. Демек, канчалаган коомдорду Алла Таала талкалаган жок кылган, тарыхты окусаң аз көрөсүң. Дүйнөдө көптөгөн жердеги коомдорду Алла жок кылды. Ад, Самуд, Фираун алейхиссалам коому, башкалар бүт баарын Алла Таала жок кылган айтты Кур'ан Каримде. Ушулардын бардыгы башка биз үчүн, кафирлар үчүн некен? Эскертүү. Алар деле барды. Ямшуна фи масакинихим. Басып жүрүшөт эле, жашайт эле. Алла Таала жок кылып койду. Силерди дагы ушундай кылып жок кылганга кудуретибиз жетет деген аят. Түшүнүктүбү? Демек, биз эмне кылышыбыз керек? Сырттан үлгү алышыбыз керек экен. Авалам ярау анна насуqul ma'a ila al-ardil jurus. Keyingi ayatda Allah subhanahu wa taala özünün kudretini bayandап атат. Kudreti arkılуу ölgönden keyin tirilүү hak ekenini bayandап атат. Çünkü birincisi alар көрүшпөйбү? Биз сууларды агызып коебуз. Ilal arzil jurus. Баягы чөл жерлерге, суу жок жерлерге фанухрижу бихи зар'a. Keyin al жерлерден өстүрүп чыгабыз эгиндерди. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Andan силердин жаныбарыңар жейт, өзүңөр да жейсиңер. Афала юбсирун. Карабайсыңарбы, көрбөйсүңөрбү, көзүңөр ачпайсыңарбы деген аят. Аллахтын кудрети, Алла Таала ар дайым ушул өзүнүн жараткан нерселерди эскертет. Көбүнчө жаагында айтат, бул жерде Алла Таала сууду айтып атат. Ма авалам ярау анна насуqul ma'a ila al-ardil jurus. Жаагында айтты, сууду айтып атат. Жаанда Алланын кудрети, сууда Алланын кудрети. Аллах субхану ва таала жерге, кээ бир жерлерге жаан жаадырат, ал сиңет. Кээ бир жерлерге сиңбейт. Кээ бир жерлер сууду көтөрө албайт, ал ошол жерде окуп кетет, сызып кетет. Ал жерлерде Аллах субхану ва таала арыктар аркылуу, булактар аркылуу, дарыялар аркылуу суу карат. Алланын кудрети, низамы ушундай. Ал жер эмне кылат? Жабылса эле сиңип кетет дагы, же болбосо жок болуп кетет. Аллах субхану ва таала жер жумшак болгон үчүн сиңбей кетет, көтөрө албай калат. Башка жака жаадырат. Ошол суу агып келет, дарыя болуп, булак болуп агып келет. Агып келип, анан эгиниңди суугарасың. Эгиниңди суугарасың. Ошол эгиниңден өсүп чыгат, өсүп чыккан нерселерди өзүң жейсиң, жаныбарларың жейт дейт. Бул Алланын кудрети. Ушул курук жерди, чөл болуп жаткан жерди тирилткен Аллах сени менен бизди, баарыбызды эртеден өлгөндөн кийин кайра тирилткенге толук кудреттүү деген аят. Өзүнүн кудрети аркылуу Алла Таала эмнени? Баасты эскертип атат. Авалам ярау анна насуqul ma'a ila al-ardil jurus. Алар көрүшпөйбү? Биз сууларды агыздырабыз. Ila al-ardil jurus. Курук жерлерге агыздап келебиз. Фанухрижу бихи зар'a. Ал жерден эгиндерди чыгарабыз. Ta'kulu minhu an'amuhum. Андан силердин жаныбарларыңар жейт дейт. Биринчи жаныбарлар айтты, кийин биз айтты. Анфусугум. Демек, эмне болот экен? Чыккан нерсени биринчи ким жейт? Жаныбар жейт. Чөп жаңы чыкканда жаныбарлар жейт аны. Чөптөр өсүп чыгат, башкалар өсүп чыгат, чоңоёт, дарак болсо деле жарыма жеп коет аны гүлдөгөндө. Андан пышып жетилгенден адам жейт. Будай болобу, жүгөрү болобу, арпа болобу, эмне болсо, биринчи чыкканда эмне жейт аны? Жаныбарлар жейт. Ошону эске алып Алла Таалам ta'kulu minhu an'amuhum. Алардын жаныбарлары биринчи жейт дейт. Ва анфусухум. Жана алар жогу жейт дейт. Кудайың биринчи чыгат, чөбүнү коюң жейт, эчкиң жейт, төөң жейт, жылкың жейт. Анан чоңойгондон кийин анан пышса, сен жейсиң. Сен да жейсиң дейт. Афала юбсирун, карабайсыңар дейт. Демек, эгиндер өзүнө чыгып калган жок. Улар жаратуучу зат бар. Ошол жаратты, ошол чыгарды, ошол суугарды биз үчүн, биздин жаныбарлар үчүн. Ушуну кылган зат эртең бизди кайрадан тирилткенге толук кудуреттүү. Ва якулуна мата хадал фатху ин кунтум садиqin. Жана кафирлар айтышат, сен айткан жеңиш күнү, же чечим чыгарылаткан күн качан болот? Айткылачы ин кунтум садиqin. Эгер силер чынчыл болсоңор деп сурашат. Кана кыямат болот эле, кыямат болот, өлгөндөн кийин тирилесиң деп эле бизди коркутуп келесиңер. Ошол күн качан болот деген суроону кафирлар көп берген. Мына ушул жерде Алла Таала айтып атат: "Ва якулуна мата хадал фатх". Фатх деген жеңиш күнү деген сөз. Бул жерде мурат файсала, чечим күнү. Түшүнүңөрбү? Чечим болгон күн. Фарикун фил жанна ва фарикун фис саир. Bir жамаат бейишке кирет, bir жамаат дозокко кирет деген чечим күнү качан болот? Айткылачы ин кунтум садиqin. Айткан сөзүңөр чын болсо, чынчыл болсоңор айткылачы деген суроо берет. Алла Таала айтып атат: "Кул яумал фатхи ла янфаул лазина кафару иманухум". Айткын жеңиш күнү, же болбосо чечим чыгарган күнү кафирлардын иманы пайда бербейт. Кыямат болгондон кийин
Allah'ını görgönden keyin, ahiret görgönden keyin emi iman payda berбейт. Walahum yunzarun. Alarga möhnöt de berilbeyt. Sizler ne kılasыңар сурап? Al hak gün, biroq al gün kelgenden keyin emi silerge la yanfa'ul lezine kafaru imanuhum. Kafirlarning imanı payda berбейт. Kafirning imanı payda berбейт. Walahum yunzarun. Silerge möhnöt de berilbeyt. Al hakikat bola turgan nerse, bolot möhnöt berilbeyt. Jana silerge iman keltirseňer, al-ana deseňler emi boldu emi, keç kaldy. Al-ana deb Musa Firavun da aytdı. Biroq Allah Taala aytdı, keç kaldyň dedi. Bütdi emi. Oşoň üçin bul dünýede jan çykkanга çeyin kalima keltirip iman aytyp kalsaň, oşol utuk seniki. Sen jeňişke jetdiň inşallah. Gözüňe ferişteler görünüp, ölüm ferişteler görünüp başlagandan keyin iman keltirseň emi kabul kılınmaydı. Ana bary köret. Bary köret emin kılmaydı. İman bil gayb etibar kalmaz. Körböstön tur işenebis. Biz oşon üçin musulmanbız. Ahiretni körbey, peygamberimizni körböstön, nene dozoktu körböstön, kabırdy körböstön iman keltirebis. Oşol iman bil gayb. Oşol eşik alınat. Oşon üçin Allah Taala aytyp atat: "Kul yawmal fathi la yanfa'ul lezine kafaru imanuhum wa la hum yunzarun." Aytgın, jeňiş günü, feysala bolatgan günü, çeşim günü kafirlarning imany emi payda berбейт. Wa la hum yunzarun. Alarga möhnöt de berilbeyt. Fa'ariz anhum. Emi alardan baş tartgın. Fa'ariz anhum. Bular ne? Aynygan eleken, buzuk eleken. Alardan emi baş tartgın. Wantazir innahum muntazirun. Kütkün. Alar da kütüp atat dedi. Alar da kaçan bolot kütüp atat. Sen de kütkün. Alarga emi tegele koygun degen ayat. Demek peygamberlarga dagın, peygamberimizge dagın, başkalarga dagın eskertip, eskerүүnde çegi var. Oşo çegi jetkenden keyin dagı ele bular emi kaytpasa anda fantazir innahum muntazirun. Demek davatında çegi var. Aytasın, ukpay kayrele kara düşmandığı köbeyse boldu emi. Toxutasın. Nar jagı emi Hudaý Taala özü faysala kılat, Hudaý Taala özü keşim kılat. Demek ne oldu? Fa'ariz anhum wantazir innahum muntazirun. Alardan baş tartgın, çegingin, alar da kütüp atat, sen dağlar men çoğu kütkün. Emi alardan imanı payda berбейт dedi. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, öküm kıldı. Sabırlı bolgongo, ilimli bolgongo, jana oşo menen din tarkatkanga, biroq oşol ele учурда egerde alar çetten çıkıp kesse, anda alarga jakındabaş gerek, alardan alыс bolup, özüňdü imanyn saktaganga hareket kılgın degen ayat menen Allah Taala Suratul Sajdany bitirdi. Demek Suratul Sajdada Allah Subhanahu wa Taala negizinen kıyamat, ahiret, peygamberliğin hakikatlığı, yani özünün kudretini negle bayandadı. Sebebi Mekki sürelerden büt bardığı usul 3 mazmununu gana kamtıydı. Kur'an-ı Kerim'de negizli ayetleri uşular kamtıydı. Oşol menen bugünkü sabahımız büttü. Allah Subhanahu wa Taala faydalı kılgan bolsun. Amal kılganga tawfik bersin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe